Da li vrednosti i ideje koje povezuju i na kojima su zasnovana društva Sjedinjenih Američkih Država i Srbije mogu se naći u knjigama? Zbog toga su biblioteke kao knjigohranilišta možda i najvažniji stub i oslonac srpsko-američkih odnosa od kada su oni uspostavljeni pre 140 godina u sferi diplomatije pa do danas. Univerzitetska biblioteka u Beogradu je jedna od najvažnijih biblioteka koja povezuje Sjedinjene Američke Države i Srbiju. Ne samo zbog svoje istorije i činjenice da je podignuta američkim novcem Carnegie fondacije i na zemljištu koje je donirala Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, već i zbog toga što se u njenom trezoru, u njenim kolekcijama danas nalazi veliki broj knjiga koje upravo čuvaju ideje i ideale na kojima su zasnovani i Srbija i Sjedinjene Američke Države. Jedna od takvih knjiga o kojim danas želimo da govorimo je pomalo i zaboravljena kako u Srbiji, a posebno u Sjedinjenim Američkim Državama. To je prvi prevod na srpski jezik čuvene knjige Čičatomina Koliba. Imamo sreću da u korpusu srpskog kulturnog nasleđa baštinimo nasleđe jednog čoveka koji je bio i knjižar i prevodilac, neko ko je omogućio da mnoge knjige dođu do velikog broja pripadnika našeg naroda. On je upravo zaslužan što na srpskom jeziku smo već 1853. godine, samo godinu dana posle američkog izdanja, imali knjigu Čičatomina Koliba. Ova knjiga štampana u Beču na srpskom jeziku, čak jeziku koji je prethodio Vukovoj reformi, od velikog je značaja i ilustruje vrednosti koje srpski narod gaji od praktično obnavljanja svoje državnosti u 19. veku pa do današnjeg dana. U pitanju je velikan i zaboravljeni heroj srpske istorije Milan D. Rašić. Čovek koji je, samo godinu dana posle američkog izdanja knjige Čičatomina Koliba Harriet Beecher Stowe objavio ovu knjigu na srpskom jeziku i to ne samo da ju je preveo i objavio, već u svom uvodu ovu knjigu kaže da je namerno dao da se ona štampa u 6 svezaka kako bi, kako on kaže, svaki pripadnik srpskog naroda imao mogućnost finansijsku da je kupi. On je kreditirao tadašnje pripadnike našeg naroda da u 6 rata mogu da dođu do ove knjige koje kaže u svom predgovoru najčitanija knjiga tog vremena, ali i knjiga nad kojom nema onoga ko neće zaplakati kad je pročita nad sudbinom crnaca, nad sudbinom robova i nad teškim stanjem koje u Americi vlada po tom pitanju u tom periodu. 1853. 12 godina pre završetka Američkog građanskog rata i konačnog oslobađanja robova, Srbija je imala izdanje knjige Čičatomina Koliba, najsnažnijeg iskaza antirobovlasničkog kulturnog miljeja i nečega zbog čega mi svi danas možemo budemo ponosni na naš narod u 19. veku.